Jesus o Jerusalem o kauyang kati. Jesus o nu atam afan o Jerusalem o na kana kanga kiyang kati. Inata kade manama. Jesus o pat fekkeuta ina peteniuta. Kuwa kate mama. Hipagata ka olive o. O kay disciple wawi numtu atata. Ina ota kutama. Ki kwa awa. Atavainya atavantango kuina. Ki au na temavi. Nuwinga ki hingo wanina. Tonki hipaka fati. Ai uka naina kapme. Ama afangko tua yimta. Tonki au nga. Hna iya mapme kiyang kati. Ki tonki uka nawyati na mama hambi. Ina fangko ki yatanga yautanga. Ki tonki pia ma uka uyatiya. Kinga aoy tautina. Mapia ma na ao tau wam nga wiyana kana. Jesus o awa uy kumtu atama. He ani awa au kiya fan au. Nuwi ina hingo kuwan mangi. Neme o katapa hetan. Ina awa au tonki hipaka ati uka uyatana. Tonki kau awa uy takutuma. Kinga tonki hipaka pia ma na wadai. Ina awa au takutumangi. Na ao wam nga wiyana kana. Ina wa au tonki na mama Jesus oy na kumangi. Ina amaa kuya iva tuan na tau tonki hipaka tuwo nupateo. Ina Jesus oy na mau tonki tuwo iya kumatamang. Ina o nuwana ama kuya iva na meu fano na uyatea kumang. O kuwa fakapma fana hipaka olive nui atama. Ina nutawia na ingama. Ina ama disciple kana se tawat akimanga. Mane avau ina koto yataka nama kawyamanga. Wamga yanga kongka ay angkam hingon wanungama. Takutamanga se inka kinga ta oda kapmen na o yataka unta kapa kana. Awa hamga heaven yamin tanwe ina takan hangka yam kiyang kati. Ina Jesus o Jerusalem o kuwa fanatemo o city hingon wana ina kungo ka ima. Ota kutama piyama anwanta mapataunga di nime fiman na angka nei kana anganay maka ina awa hamga kapmata neema. Hanengkari anuwanga nta hingo wak nga pangkakwe. Jesus on kodo ya tempo la yam na uya ama o kana manime market aniyo ina mpakimanga tempo la yam na mau yatana ao kwa awa yim maka kuyatam. Ina o ama ipiangaw na mau moni sensi niyo. Ina ipiangaw na mau inga market ayatang wafoo na meta kamungkatam. Takutuma tuwam nga yakatna. Ngka prema angati. Haneng kaki hay nga kuwa kawaya kwa awa pangkap mauta kaya makia. Ina o kana mamapa fati nanga. Tempo la yam ama isa kuni kuwi mangkati. Hetana ama apristan na awata. Ina ama akukngoma na angka awata. Ina ama na mnganap maunga awata. Fana makawya kiyawati aoy kuy imayngwangwama. Ina neme hingo muwang kakiyawati fana aunta Jesus oy kuy imayngang. Mapia ma ama o kana ma enga yanga ka namanga aoy yakwa kata winangama.